Poštovani gledalci, pozdrav sa plivališta na Tašmajdanu. Počela je odlučujuća polufinalna utakmica play-offa u vaterpolu. Crvena zvezda i Jupex Bečej. Proteklo je od početka ovoga susreta toliko vremena su obe ekipe imale po 2 napada, nisu iskoristile, rezultat je 0:0. U napadu je Bečej. Ova igra s loptom, to je bio Rade Berbakov. Dakle, sada je Ćirković preuzeo tu loptu. Prethodno je Tadić imao sličnu intervenciju baš kao i ovu. Ostaje 0:0. Podsjetit ću još jednom na propozicije, pošto je u bodovni odnos izjednačen 4:4. Za plasman u finale potrebno je i jednoj i drugoj ekipi da pobede u ovome susretu. Ukoliko bi se utakmica završila nerešenim rezultatom, propozicijama je predviđeno da bi se u tom slučaju igrali produžeci 2 puta po 3 minuta, sve do odluke. Inače, ovu utakmicu sude Rađenović iz Kotora upravo je ubacio loptu u plivalište. I Vuković iz Herceg Novo. U napadu su vaterpolisti Bečeja, upravo vidite sastav Crvene zvezde. To je onaj standardni, s tim što je u odnosu na prethodne utakmice pojačan Viktorom Jelenićem. Berbakov. Vrlo vešta intervencija zvezdinih vaterpolista u odbrani. Ostaje rezultat 0:0. Bečejci igraju također u standardnom sastavu i nisu imali nekakvih naročitih problema uoči ovoga susreta. Vaso Subotić. Lopta prema Jeleniću. Jelenić! Dešanović odredio sjajno. Dakle, jedan od naših najboljih studijskih parova, Rađenović-Vuković, vodi ovaj susret. Uzvraćaju Bečejci. Ovo je Davidjani. Tričković. Kapiten Berbakov. Dobra intervencija Subotića. Još 8 sekundi za ovaj napad Bečejaca. Ćirković. Još jednom Tadić. Korner. Još nema gola. Ćirković pa Rade Berbakov. Popović sjajno gol. Sjajan potez centra Bečeja Dušana Popovića. Ipak je dobio previše prostora da dohvati loptu i to je bilo neodbranjivo. Dakle, Bečejci vode sa 1:0. A mi smo u prilici da vam predstavimo i našeg stručnog konsultanta, proslavljenog reprezentativca Aleksandra Šoštara. Doneo nam je sve što se moglo, a u prošloj sezoni Posillipo iz Napolja doneo je titulu prvaka Italije. Prvi utisak? Pa, prvi utisak je da je utakmica zaista počela izvanredno. Ekipe, jedna i druga ekipa igraju u odbrani, zonsku odbranu, zbog toga da bi anulirali dejstvo 2 izvanredna centra Popovića i Jelenića. Popović je u ovom napadu postigao zaista sjajan gol. Igrači Crvene zvezde su mu ostavili malo više prostora, a vidjet ćemo kako će dalje. Kolega Korać, nešto nije u redu sa semaforom izgleda. Gospodina Vukovića, jednog od sudija, ću zapitati kako stoji stvar po propozicijama. Po propozicijama utakmica se nastavlja ručnim mjerenjem ako je u startu sve bilo u redu. S obzirom da su semafori za vreme napada u redu, jedino ovaj glavni. U svakom slučaju, i jedno i drugo. Utakmica se nastavlja. Hvala gospodine Vukoviću. Dakle, utakmica se nastavlja jer je semafor za merenje vremena napada i vreme kazne ispravan. Jedino je problem sa prvom cifrom na semaforu, jer umjesto da pokazuje da je 6 minuta i 58 sekundi ostalo do kraja, ona pokazuje 9:58. Podsjetiću da je pre nedelju dana također na utakmicama Zvezda Bečej, odnosno Zvezda Jupex i Bečej, bilo problema sa semaforom. Utakmica između Partizan Bambija i Kotora
između Partizan Bambi i Kotora je bila otkazana i pomerena je bila na Banjicu gde je i odigrana, a utakmica između Crvene zvezde, Jupeksa i Bečeja je odigrana sa ručnim merenjem. Iako su organizatori sportskog društva Tašmajdan, odnosno sportskog centra Tašmajdan obećali da će sa mernim instrumentima sve biti u najboljem redu, izgleda da veliki broj prisutnih, visoka temperatura i vlaga utiču na ispravnost elektronike. Pripremljeni su rezervni čipovi, sve ono što je neophodno za ispravnost elektronike i verujemo da će svake sekunde ta elektronika za merenje vremena biti ispravljena, ali još jednom podsjećam, u vaterpolu je najvažnije merenje vremena napada i vremena isključenja. Što se tiče ukupnog od 9 minuta trajanja utakmice, to se može i ručno meriti. Suvišno je govoriti, poštovani gledalci, o tome koliko je elektronika važna za jednu igru kakva je vaterpolo, ali ne događa se ovo samo ovdje i kod nas. Dogodilo se to i u finalu, ako se sećate, svetskog prvenstva u Madridu 1986. godine, Jugoslavija, Italija, ali dogodilo se nešto drugo. Pa je taj prekid potrajao 35 minuta, pa niko ništa nije posebno zamerio. Ali ćemo ovu pauzu iskoristiti, jer to na onom burnom početku nismo stigli. Da vam saopštimo da Crvena zvezda igra u sastavu broj 1 Milan Tadić, 2 Tičić, 3 Vaso Subotić, 4 Vasović, 5 Ćirić, broj 6 Vlada Jasinović, broj 7 Viktor Jelenić, 8 Dobrić, 9 Prlajinović, 10 Kožul, 11 Dejan Perišić, 12 Pejović, 13 Nikola Ribić. Trener je Milorad Krivokapić. Za Bečej 1 Tešanović, 2 Strugar, 3 Rodić, 4 Krosonošić, 5 Tričković, 6 Mesaroš, 7 Jerodek, 8 Ćirković, 9 Davitjani, 10 Rade Berbakov, 11 Kristijan Der, 12 Dušan Popović, strelac jedinog gola u dosadašnjem toku ovoga susreta i 13 drugi golman Vidović. Trener je Slobodan Vičević. I da pozovemo kolegu Koraća, koji je bliži mestu događaja, da imamo imali izgleda da se semafor popravi. S obzirom da su došli inženjeri koji imaju te rezervne čipove da poprave semafor, apsolutno sam siguran da će za minut, dva sve biti u redu sa elektronikom. Ali ja bih iskoristio ovu priliku da kada je kolega Jordan Ivanović pomenuo Slobu Vičevića koji se nalazi na klupi Bečeja, da ovde malo porazgovaramo sa Pavlem Vičevićem, nekadašnjim trenerom Kotora i selektorom juniorske reprezentacije Jugoslavije. Trenutno nemamo juniorskog sastava, uopšte tih selekcija, ali uopšte zamolio bi Pavla Vičevića da kaže o ovom ambijentu, ovom prazniku vaterpola, jer sa elektronikom će uskoro sve biti u redu. Šta kažete, vaterpolo odavno ovako nešto nije? Pa mislim da je ovo pravo za vaterpolo i sva pažnja medijska koja je usmjerena na vaterpolo ova 2 dana je jedan od rijetkih svjetlih trenutaka koje ovaj vaterpolo trebao i do sada doživi, a sad doživljava, i da je ovo pravi ambijent. A u pogledu vaše primjedbe da nemamo selekcija, imamo ih, ali nam nije dozvoljeno da ih pokažemo. Da ih pokažemo svetu. A što se tiče večerašnjeg duplog programa, prve utakmice Zvezda Jupeks, zatim protiv Bečeja i kasnije Partizan Bambi Kotor, kakve su vaše ovako procene? Pa mislim da su ovo 4 najkvalitetnije ekipe i zasluženo ušle u play-off i mislim da će borba biti u svakoj neizvjesna, da će biti kvalitetan vaterpolo što je najvažnije i da će pobjediti psihički spremnije ekipe. Da li ova pauza možda može da utiče na koncentraciju igrača? Može puno, mislim na oba dvije ove ekipe sada da će drastično da se odrazi i na koju se bude više odrazila, pogotovo na odbrane, naročito na golmane, da će to možda čak i dati krajnji ishod. Hvala gospodine Vičeviću, a mikrofon prepuštam Jordanu Ivanoviću i Aleksandru Šoštaru. Semafor je popravljen. Dakle, igraće se do kraja ove prve četvrtine još 5 minuta i 58 sekundi.
Igra će vrlo brzo biti nastavljeno. Da podsjetimo, pogodkom centra Dušana Popovića Bečej vodi sa 1:0. Zvezda u napadu. Vaso Subotić. Vujasinović. Prilika da se dobaci lopta Jeleniću. Strugar je bio pažljiv. Vujasinović. Jelenić. Strugar. Isključenje. Prvo isključenje na utakmici. Igrač više za Zvezdu. Punih 30 sekundi još za ovaj napad. Lopta za Bečejce. Zvezda nije iskoristila igrača više. Uzvraća Tričković. Naravno vratio se isključeni Strugar. Obje ekipe su kompletne. 5 minuta do kraja prve četvrtine. Popović i Subotić. Odnosno bio je to Herodek. Sad Ćirković. Herodek i Subotić. Sad se Subotić mora čuvati. Ukoliko usledi još jedan prekršaj, bit će isključenje. Ne. Jer samo 6 sekundi za ovaj napad Bečejaca. Herodek. Osujetio ga je Subotić i lopta za zvezdnog golmana i kapitena Milana Tadića. 1:0 i dalje za Bečej. Subotić. Sjajno je to osjetio Tešanović. Tačno 4 minuta do kraja prve četvrtine. Bečej i dalje pogodka Dušana Popovića vodi sa 1:0 protiv Zvezde u odlučujućoj utakmici polufinala play-offa. Berbakov, sjajan gol. 2:0. Pitamo Sašu Šoštara ili iznenađenje ovakav rezultatski početak utakmice. Pa, po prikazanoj igri mislim da nije iznenađenje u ovih 6 minuta do sad, jer Bečej zaista igra jako dobro u odbrani na čelu sa Tešanovićem koji je do sad praktično obavio posao besprekorno uz ovaj izvanredan gol Radeta Berbakova. Do sada mislim da je trenutno Bečej zasluženo u vodstvu. Subotić, Vujasinović, još 15 sekundi za ovaj napad Zvezde. Prvo je bilo predaleko, dakle nije bila prostorna pozicija, ali nije bila ni vremenska, imalo još dosta vremena za taj napad. Tričković, veoma dobar plivač, vidite kako je brzo doneo loptu do Zvezdinog gola. Popović opet u igri. Uzvratila je Zvezda dobrom odbranom. Rezultat ostaje 2:0 za Bečej. Pogodcima Dušana Popovića i Radeta Berbakova. Lopta za Viktora Jelenića. Vešto su to učinili Bečejci. Ovo je internacionalac Zvijad Davitjani.
2 minuta do kraja prve četvrtine. Bečej vodi protiv Zvezde na Taš Majdanu 2:0. Popović. Ali još samo 2 sekunde za ovaj napad Bečejaca. Lopta za Zvezdu. Vujasinović. Sreća za Tešanovića, ali još opasnije je to za gol. Jelenić. Viktor Jelenić smanjuje vođstvo Bečejaca na 2:1. Još jednom. Spasila je mrežu Bečejaca prečka. A onda spretni i uporni Viktor Jelenić uspije da ubaci loptu u mrežu Tešanovića. Minut i 20 sekundi do kraja prve četvrtine. Berbakov. Ćirković, Berbakov. Još 12 sekundi za ovaj napad Bečejaca. Davitjani. Berbakov. Tadić. Ali novih 35 sekundi za napad Bečeja. Berbakov. Dobro je čuvan centar Popović, ne može mu se dobaciti lopta. Popović ipak. Još 7 sekundi za ovaj napad Bečejaca. Ćirković. Lopta za Zvezdu. 2:1 za Bečejce, a do kraja prve četvrtine još 25 sekundi. Subotić. Preše je učinio Strugar. Još 10 sekundi do kraja četvrtine. Morao se na ovo odlučiti Vaso Subotić. Nije se dao iznenaditi Tadić. Dakle, prva četvrtina odlučujuće utakmice polufinala play-offa. Vaterpolisti Bečeja na Taš Majdanu vode protiv Crvene Zvezde sa 2:1. I da čujemo Aleksandra Šoštara, sada su već utisci sigurno i snažni i kompletni. Ma sigurno da je Crvena Zvezda posle vodstva Bečeja od 2:0, da kažemo, zaigrala malo mirnije u napadu, pošto je na početku bilo par brzo opletih šuteva. U odbrani je isto odigrala bolje nego na početku i samim tim je smanjili rezultat na 2:1. Mislim da još imam jako puno da se igra, tako da ovaj trenutni rezultat ništa ne znači i do kraja mnogo toga još može da se promeni. Nama je ovo sve neobično zbog nečega što je bilo ne tako davno. Ovdje su igrale ove dve ekipe i na njihovoj utakmici postignut je čak 41 gol. A ovdje, vidite, svega 3 gola do sada. I sad imate priliku da vidite i ovaj treći, u stvari prvi za Zvezdu. Pa, taj gol koji je postigla Crvena Zvezda, mislim da je, da tako kažemo, zasluženo postigla je već šut Jugoslava Vasovića, je praktično bio gol na nesreću, lopta je pogodila prečku, ali tu se našao Jelenić da tu loptu ubaci u gol. Malo pre kada sam spomenuo da je Tešanović u prvoj četvrtini odlično obavio svoj zadatak, isto tako ne treba zaboraviti ni Tadića koji je praktično sve odbranio što je morao da odbrani 2 gola koje je primio, jedan od Dušana Popovića sa mesta Sidraša, a drugi od Radeta Berbakova posle jednog izuzetno snažnog i preciznog udarca. Zaista, apsolutno nema nikakve krivice.
Očekujemo dakle početak druge četvrtine. Borba za prvu loptu. Za Bečejce će plivati Ćirković. A za Crvenu zvezdu Jugoslav Vasović. opet je Zvezda osvojila loptu za prvi napad. Dakle, prvi napad Zvezde u drugoj četvrtini. Rezultat 2:1 za Bečej. Subotić. Odvraćaju Bečejci. Ovo je Mesar. Berbakov. Ćirković se oslobodio pratilaca. Nema prolaza pored Subotića. Kerudek malo i neprecizan, još 8 sekundi za ovaj napad Bečeja. Kerudek, Davitjani. Lopta za Zvezdu. Lotić. Subotić! 2:2. Snažan udarac. Pogledajte još jednom i obratite pažnju, lopta će se prosto zariti u mrežu i ostati tamo, toliko je to bio jak udarac Subotića. Iz pozicije koja nije bila baš najugodnija. Dakle, Subotić donosi izjednačenje. Zvezda Bečej 2:2. Dobio se utisak da je Berbakov prosto ispustio ovu loptu iz ruku, zato je otišlo ovdje visoko preko gola. Još ima vremena za ovaj Zvezdi napad. Bilo još punih 13 sekundi. Ostaje 2:2. Ćirković. Popović. Nema prekršaja. Tačno 6 minuta do kraja druge četvrtine. Crvena Zvezda Bečej 2:2. Umalo Subotić još jednom da iznenadi Tešanovića. Ištvan Mesaroš. Ovo je Strugar. Kakvi su to dueli Dušana Popovića i Vase Subotića. Strugar.
Berbakov. Moraju požuriti Bečejci. Još 4 sekunde za ovaj napad. Novih 35. Berbakov. Evo Ćirković i gol. Duško Ćirković, njegov prvi gol, 3-2 za Bečej. 4 minuta, 58 sekundi do kraja druge četvrtine. Na Tašmajdanskom plivalištu Bečej vodi protiv Zvezde 3:2. U odlučujućoj utakmici polufinala play-offa. Podsjećamo vas dok se igra ne nastavi da će se u ovom istom plivalištu 21 sat 30 minuta sastati drugi polufinalni par Partizan Bambi i Kotor i da ćemo i tu utakmicu direktno prenositi. Vaso Subotić. Ispred njega je Ćirković. Puno sreće za Tešanovića. Kerodek. Imao je Kerodek na raspolaganju i drugih boljih rješenja i sasvim dovoljno vremena. Požurio je. Evo prilika za kontranapad. Subotić i Kerodek. Biće isključenje. Drugo isključenje od početka ovoga susreta. Prvi je isključen Struga, također igrač Bečeja. Međutim, tu Zvezda brojčanu prednost tada nije iskoristila. Da vidimo da li će sada. Da, gol. I opet Vaso Subotić. 3:3. Vrlo brzo su igrači Zvezde, pogledajte, stvorili poziciju. Evo vidite koliko je tu bilo prostora. I naravno, za Subotića to nije nikakav problem bio da realizuje. 3 minuta 42 sekunde do kraja druge četvrtine. Zvezda Bečej nerešeno 3:3. Isključenje. Vaso Subotić. Prvo isključenje. Igrač više za Bečej. Rade Berbakov. Ćirković. Tričković. Berbakov i gol. 4:3 za Bečej. Berbakov to također lako rešava i on je čak i mogao prići još bliže, ali nije bilo potrebe. Dakle, kapiten Bečeja donosi novo vođstvo svome timu. Bečej je poveo sa 2:0, vodio sa 3:2, sada sa 4:3. 3 minuta pre kraja druge četvrtine. Napad Zvezde. Naravno vratio se Subotić. Lopta za Zvezdu. Sve ide preko Subotića u Zvezdinoj igri. Ali greška Zvezdinih igrača u napadu. Lopta za Bečejce. Trener Krivokapić naravno ne može biti zadovoljan razvojem događaja. 2 minuta 35 sekundi pre kraja druge četvrtine. Bečej vodi na Tašmajdanu protiv Zvezde 4:3. I ima napad.
Sad se mora ljutiti na svoje igrače i Slobodan Vičević. Evo kontranapada. Evo prilike za Zvezdu. Evo prilike za izjednačenje. I gol! Dakle, Jugoslav Vasović, njegov prvi gol. Pogledajte kako je to dobro izveden bio kontranapad. Inače i na prethodnoj utakmici u Bečeju uz Vujasinovića Vasović je bio najbolji strelac u ekipi Zvezde, postigao 6 golova, Vujasinović 7. Onaj još jedan postigao Dobrić. Dakle, sad će Jugoslav Vasović se malo i odmoriti. Dakle, 4:4, 2 minuta 10 sekundi do kraja druge četvrtine. Bečejci u napadu koji vodi Berbakov pa Ćirković. Lopta prema Popoviću. Tamo sve ključa oko Popovića i Subotića. Berbakov. Ćirković. Još 10 sekundi za ovaj napad. Isključenje. Vlada Vujasinović. Njegovo prvo isključenje. Igrač više za Bečej. Imaju Bečejci još dovoljno vremena za ovaj napad. Berbakov, Ćirković. Berbakov, još jednom, treći put. 5:4, 5:4 za Bečej. Tačno minut i 30 sekundi do kraja drugog dela igre. Bečej vodi sa 5:4. Kako se i očekivalo. Vrlo neizvesna borba, dve odlične ekipe i odlično pripremljene. Subotić. Svakako ponajbolji u timu Crvene zvezde. Traži priliku da dobaci loptu Jeleniću, ali to nimalo nije lako. Ipak lopta prema Jeleniću, ali tu je i Tršanović. 11 sekundi još Zvezda ima na raspolaganju za ovaj napad. Jelenić, pa Subotić. Nema pogotka. Pedeset sekundi do kraja druge četvrtine. Davitjani. Ćirković pa Berbakov. Večeras odlični Berbakov. Sad već mora da se požuri s ovim napadom. Još 5 sekundi. Davitjani. Davitjani pogodak. 6:4 za Bečej. Ali vi ćete to vidjeti još jednom izgleda, gospodine Šoštar, da je Tadić bio zaklonjen. Pa... Neko mu je zasmetao. Moment pre udarca, igrač koji je trebao da pokriva bliži ugao Tadićevog gola nije bio na svom mestu, tako da je Tadić se prebacio više u levu stranu nego što je to trebalo. Međutim, Davitjani je jako iskusno postupio, vidio je Tadića i šutirao je u praktično nebranjeni deo gola. 6:4 za Bečejce, 20 sekundi do kraja druge četvrtine. Napad Zvezde. Još 11 sekundi, 10, 8, Jelenić. Jelenić 6:5. Sjajno se snašao centar Crvene zvezde, pogledajte, između dvojice igrača, tu je bio i golman Tešanović. 6:5, 7 sekundi do kraja, sada već 3. I završena je druga četvrtina. Dakle, Bečej posle druge četvrtine vodi protiv Crvene zvezde sa 6:5, a vi se sad malo zabavite uz reklamni program našeg studija. Na
Naše osobine su kvalitet, preciznost, pouzdanost. Mi nismo radnja, mi smo sistem. Fuji Color. Zeleni venac, pešački prolaz. Jupex. Jupexova modna i sportska obuća. Prodavnica Marelli, Čumićeva 70. Jupex. Na tribinama plivališta Tašmajdan u Beogradu odnosno u toku ova dva velika derbija, veliki broj poznavalaca i vaterpolo stručnjaka. Tu su Slavko Njegovan i Miša Radan, pa bih zamolio za taj stručni vid nakon ove dve četvrtine. Rekao bih da je ovo taktičko nadmudrivanje trenera, da preko centara igra ne ide ni Zvezdi ni Bečeju, da rešavaju spoljni igrači. Najpre gospodin Miša Radan. Sigurno je to što ste vi rekli i tako se igra sada moderan vaterpolo. Ima puno dobrih centara u svetu, ali odbrane igraju plitku zonu. Tako da ne dozvoljavaju centrima ni da izbačaju na njima, niti da prime loptu da realizuju. Tako da glavna realizacija ide preko spoljnih igrača. Zvezda je u početku utakmice grešila jer je na silu igrala preko centara. Kad su počeli spoljni igrači, Subotić i ostali da pucaju kao što Berbakov puca u Bečeju, stvar je krenula. Gospodina Njegovana bi pitao da li striktnim čuvanjem Popovića zapravo Zvezda omogućava spoljnim igračima Bečeja da opasno ugrožavaju takmicu. Mislim da Bečej to vrlo dobro koristi, a to je jedan način koji je Nikola Stamenić uveo u naš jugoslovenski vaterpolo i mnogi treneri su to poprimili i mislim da to igraju dobro. Hvala gospodinu Njegovanu i gospodinu Miši Radanu. Odlična blokada zvezdinih igrača ispred golmana Tadića. Ostaje rezultat. Bečej Crvena Zvezda 6-5 za Bečejce. Prvi minut igre u trećoj četvrtini. Subotić. Šuterski veoma raspoložen. Subotić vrema se prilika da se dobaci lopta Jeleniću. Lopta za Bečejce. Ištvan Mesaroš. Kerodak je u jednom trenutku imao dobru poziciju, međutim nije dobio loptu od Mesaroša. Berbakov. Sada su igrači Zvezde nešto udaljili od gola golmana Tadića. Pravo majstorstvo. 7-5. Kerode. Pravo majstorstvo. Još jednom pogledajte. Šta je sve učinio, šta je sve izdržao i to je bilo neodbranjivo čak i za Milana Tadića. U stilu Igora Milanovića. Zaista ovaj gol koji je postigao Kerodek sa dvojicom igrača na sebi je u ovom momentu vrlo bitan, kao i onaj što je dao Viktor Jelinić na kraju druge četvrtine. 2 gola prednosti za Bečejce, 7-5. 7 minuta 20 sekundi do kraja treće četvrtine. Subotić. Sjajan gol Subotića. Sedam prema 6. Subotić. Dakle, opet oživljava one najlepše želje Crvene Zvezde, Jupeksa. Dakle, smanjuje na 7-6. Treći gol Vase Subotića. Po 3 gola do sad, Vaso Subotić i Rade Berbakov. Berbakov. Ipak lopta je za Dušana Popovića.
centra Bečeja. Ali još samo 8 sekundi za ovaj napad. Berbakov mora šutirati. Popović. Potopljena lopta. Vasović. Subotić. Vujasinović. Vrlo inteligentno je sada postupio Jelenić, što nije htio da dohvati u loptu. Ali još 5 sekundi za ovaj napad Zvezde. Jelenić. Isključenje. Mesaroša. Prvo isključenje Mesaroša. Igrač više za Zvezdu. 7-6 za Bečej. 5 minuta 50 sekundi do kraja treće četvrtine. Izvrsna blokada Ćirkovića. I četverac. Četverac. Za Zvezdu. Pa u ovoj situaciji sudija Rađenović je video Radeta Berbakova kako se oslonio malo jednog igrača Crvene Zvezde koji se nalazio na liniju 2 metra. I ja mislim da je zbog toga dosudio ovaj četverac. Jugoslav Vasović. Njegov drugi pogodak. Dakle, vrlo snažno. Tamo gde golman Tešanović zaista nije imao šansu da stigne, niti je pošao u ostalo na tu stranu. 5 minuta, 46 sekundi do kraja utakmice. Zvezda Bečej 7-7. Odlučujući utakmice za plasman u finale play-offa. Ćirković, Berbakov. Berbakov, sada o njemu vodi brigu Subotić. Popović. Nema prekršaja. Ovo su navijači koji su došli, verovali ili ne, čak iz Risna, Zvezdine Delije. Zvezda Jupeks je za njih specijalno, kažu da su im mnogo pomogli na gostovanjima na našem Jadranu. Poslala autobus koji ih je dovezao iz Risna na ovu utakmicu. Ali navijači imaju i Bečejci. I oni su organizovali specijalne autobuse da bi prijatelji svoga kluba dovezli na ovu utakmicu. Još 13 sekundi za ovaj napad Crvene Zvezde, 7-7, 4 minuta, 50 sekundi do kraja treće četvrtine. Sad nema prekršaja ni pred golom Bečeja. Odvraćaju Bečejci. Nešto je zaostao centar Zvezde. Jelenić praktično Bečeja stvorio igrača više. Davitjani. Sada već se mora igrati na postavljenu odbranu. Berbakov, pa Ćirković. Popović. Još 8 sekundi za ovaj napad. Berbakov. Ovoga puta nije uspeo. Divno ga je izblokirao Jugoslav Vasović. Tačno 4 minuta do kraja trećeg dela igre. 7-7. Zvezda Bečej 7-7. Subotić. Još 10 sekundi za napad Zvezde, ali lopta za Bečejce. Ovo su sada momenti praktično u kojima se utakmica može vrlo lako odlučiti. Utakmica se lomi, jedna i druga ekipa u posljednjih 4-5 minuta ne postižu golove i mislim da ona ekipa koja bude psihološki izdržala ovaj pritisak da vrlo lako može na kraju da iz ovog susreta izaći kao pobednik. Berbakov. Četvrti gol. 8-7 za Bečej. Berbakov.
Nisu igrači Zvezde stigli uopšte da ga blokiraju. I kapiten Bečeja je to vrlo vešto iskoristio. 8:7 za Bečej. I gotovo da ne pamtimo utakmicu koja je toliko odmakla svojim tokom, u kojoj Zvezda nijednom nije bila u vođstvu. To se upravo događa večeras. 3 minuta i 10 sekundi do kraja treće četvrtine. 8:7 za Bečej, Subotić, napad Zvezde. Ispred Subotića Čirković. Opet njih dvojica. Da se sve tamo ispod događalo, ali prekršaja nema. Mesaroš. 2,5 minuta do kraja treće četvrtine. Davitjani. Hjerodek. Sad Bečejci moraju požuriti. Vrlo riskantna intervencija Tadića, ali se sreća sve završilo za Zvezdu. Jasinović je bio oprazan i pomogao je praktično Tadiću da spreče ovaj napad Bečeja. 8:7 za Bečej. Uzvraća Zvezda. Još 10 sekundi za ovaj napad. Ljuti se Viktor Jelenić. I s pravom mnogo je napora uložio da bi izborio poziciju, ali nije dobio loptu. Slobodan Vičević, trener Bečeja, za sad može biti potpuno zadovoljan. Minut 35 sekundi do kraja treće četvrtine. Bečej vodi 8:7 i u napadu je. Strugar. Prekršaj nad Hjerodekom. Hjerodek. Još 11 sekundi za napad Bečejaca. I sada greška. Tačno minut pre kraja treće četvrtine. 8:7 za Bečej. Vaso Subotić. Sreća za Tešanovića. Nesreće za Crvenu Zvezdu, jer Jugoslav Vasović je zaista pronašao prostor između ruke od odbranjenog igrača i stative. Kucu nebranjeni deo gola, međutim pogodio stativu i... 31 sekunda do kraja trećeg dela igre. Napad Bečejaca, za taj napad ima još punih 15 sekundi. I imaće igrača više. Isključen je Viktor Jelinić. Još 12 pa 10 sekundi do kraja ove četvrtine. Korner za Bečej. 9 sekundi pre kraja. 8:7. Čirković. Čirković. I odbranio je Tadić. I ovog trenutka kraj treće četvrtine. Dakle, posle trećeg dela igre Bečej protiv Crvene Zvezde, odlučujući utakmici polufinala play-offa, vodi sa 8:7. Ući ćemo, gospodine Šoštar, očigledno u vrlo burnu i dramatičnu završnicu, jer rezultat je... Samo recite kratko da saslušamo EBB poruke. Od početka ovako napeta i sigurno da će se pobednik odlučivati praktično u posljednjim sekundama.
Naše osobine su kvalitet, preciznost, pouzdanost. Mi nismo radnja, mi smo sistem. Fuji Color. Zeleni venac, pešački prolaz. Jupex. Jupexova modna i sportska obuća. Prodavnica Marelli, Čumićeva 70. Jupex. Izuzetno dramatična utakmica ova između Crvene zvezde i Jupexa i Bečeja. Za sada u tom taktičkom nadmudrinjovanju rekao bih da je Sloba Vičević malo ispred Krivokapića, 8-7 vodi Bečej uoči posljednje četvrtine. Petar Prlejinović, jedan od velikih poznavalaca vaterpola, savezni i međunarodni vaterpolo sudija iz stručnog ugla. Šta kažete, kakav je rasplet u posljednjih 9 minuta? Pa mogu da kažem da je izuzetna utakmica do sada, da je za vaterpolo gurmane i ovdje će u nastavku odlučivati nijanse. Za sad je dosta bolji Bečej i taktički i kondiciono i odlučivat će nijanse do zadnjeg sekunda, neće se znati pobjednik. Uglavnom vaterpolo visokog nivoa. Hvala gospodinu Prlejinoviću, a pokušat ću sada da priđem i upravama ova dva kluba. Tu vidimo uprave i Crvene zvezde i Bečeja. Najpre gostujući tim ima blagu prednost, 9 minuta uoči kraja. Da naš tim dobro igra, igraju borbeno, čvrsto, malo smo primili golova, mnogi neke institucije koje smo iskoristili, za sada smo možda za nijansu mi malo bolji. Gospodin Špiro Vuković dugo u fudbalu, ali sada u vaterpolo klubu Crvena zvezda. Pa ja bih rekao da je do sad igra ravnopravna, borbena, ali ne i gruba, to se vidi po malo ličnih grešaka i još uvijek ništa nije odlučeno. Duško Knežević je predsjednik vaterpolo kluba Crvena zvezda Jupex, sa dosta nervoze ova posljednja četvrtina. Pa kao što vidite, uopšte nemamo sreće, naši strelci ne mogu da pogode gol i već imamo 4-5 stativa, tako da se to direktno odrazilo na rezultat. Da li i dalje ostajete optimiste kao što ste bili na konferencijama za štampu? Pa ja mislim da će oni naći igru i da ćemo se vladati Bečej do kraja. Hvala. Napad je Bečeja. Berbakov. Berbakov i još jedan gol Berbakova. 9-7. U 57, odnosno posle 67 sekundi igre u četvrtoj, posljednjoj četvrtini, Berbakov donosi 2 gola prednosti Bečeju. Mislim da Crvena zvezda previše prostora ostavlja večeras zaista izvanredno pucački raspoloženom Berbakovu i to je možda ta prevaga u dosadašnjem delu utakmice. Sa druge strane, nekoliko brzopletih realizacija u napadu, odnosno nerealizacija je, da kažemo, destabilizovalo igru Crvene zvezde koja će morati od ovog trenutka pa do kraja zaista mnogo da se pomuči da bi mogla da preokrene rezultat. Dakle, 2 gola prednosti za Bečejce. Zvezda u napadu ima još 15 sekundi na raspolaganju. Vasa Subotić. Tješanović to loptu uhvatio, inače nisu neobični, da je bio gol, nisu neobični takvi golovi. I sad nailazi završnica utakmice, pa baš da vidimo da li je to upravo sve onako kako tvrde Bečejci, da su fizički spremniji od Zvezde. Sad će odlučivati i snaga. Tješanović, odnosno Tadić. Šest minuta 50 sekunde do kraja utakmice. 9-7 za Bečej. Neko će biti isključen. Davitjani isključen. Dakle, Zvezda ima igrača više. Subotić i korner. Vidite, 6 minuta i 25 sekundi do kraja, 9-7 za Bečej. Nepreciznost.
Isteklo je vreme isključenom Davitijaniju, ali pomalo i sreće za Zvezdu, korner. I prilika za novi napad. Praktično čitava igra Bečeja u odbrani je bazirana na tome da su malo više povučeni sa Vase Subotića koji u drugoj četvrtini sa 2 pogotka srušio tu igru Bečeja. Međutim, kasnije je nekako, da kažemo, malo zastao, postigao još jedan pogod u trećoj četvrtini, međutim, sad je, može se slobodno reći, od njegove igre zavisi to kako će. Kao što je ostalo sada video slobodnog igrača na stativi Prleinovića i izvanredno ga uposlio. Dakle, Prleinović 9:8. Zvezda iskoristila igrača više. Tačno 6 minuta do kraja. Gol prednosti za Bečejce. Sada agresivno na Berbakova. Za Zvezdu je veoma važno da Berbakov bude što dalje od njenog gola. Popović, Ćirković, Popović. Opasna je sraz za Zvezdin gol. Samo običan prekršaj. Još 10 sekundi za ovaj napad Bečejaca. Isključenje Subotića. Davitjani, 10:8. Drugi pogodak internacionalca u ekipi Bečeja. Zvijada Davitjanija i Bečejci opet imaju prednost sa 2 gola. 5 minuta i 20 sekundi do kraja utakmice. Trener Vičević, iskusan stručnjak, zna on dobro da još ovdje nije sve gotovo. Vujasinović, Jelenić, prekršaj nad centrom Crvene zvezde. Predaleko je to bilo. Ostaje 10:8 za Bečej. Tričković. Večeras sjajni Berbakov. Postigao je do sad 5 golova. Još 12 sekundi za ovaj napad. 4,5 minuta do kraja, tačno. Gerodek. Zvezda je sada prešla na presing i tako pokušava da onemogući spoljne igrače Bečeja. Ova posljednja 3 napada se uspešno odbranila i ja mislim da će to verovatno biti njihova taktika igre u odbrani do kraja utakmice. 10:8 za Bečej, 4 minuta i 10 sekundi do kraja utakmice. Igrač više za Zvezdu. Isključen je Tričković. Subotić. Propustila je Zvezda ovu priliku, ali još ima vremena da je ispravi. Subotić. Morat će on šutirati. Gol! Deset prema 9. Što je to sve iskoristio Subotić. Dakle, 10 prema 9 za Bečej, a do kraja utakmice 3 minuta 44 sekunde. Opet Subotić, to je ono što sam malo pregovorio, da je praktično on taj igrač koji isto tako s obzirom na iskustvo koji mora sada na sebe da preuzme, da kažemo, taj teret odgovornosti i u ovo zadnjih 2-3 napada je uspešno realizovao
završnicu napada Crvene zvezde. Sjajna intervencija golmana Crvene zvezde, Tadića kontranapad. Jugoslav Vasović. Ipak mora malo sačekati. 10-9 za Bečej. 3 minuta 15 sekundi do kraja. Napad Crvene zvezde. Subotić. Prekršaj nad Jelenićem. I sada lopta za Bečejce. Tačno 3 minuta pre kraja. Tričković. Pristiže i Davidjani. Još 15 sekundi za ovaj napad gostiju. Ćirković. Davidjani. Pogledajte kako izgleda to o čemu vam je gospodin Šoštari govorio, o tom presingu Zvezde. Praktično neće imati vremena Bečejci da završe ovaj napad. Još 2 sekunde imaju na raspolaganju. Dva minuta i 26 sekundi do kraja. Bečej ima prednost jednog gola. 10-9. Vasović. Vaso Subotić. Još 10 sekundi za ovaj napad. Isključenje Berbakova. Dakle, igrač više za Zvezdu. Treća lična Berbakova. 10-9 za Bečej. Napad Zvezde, igrač više. I pa gol! Pejović je bio najspretniji tamo. Najpre dobro odbrana Tešanovića, onda Pejović. Vrlo vešto. I na minut 35 sekundi pre kraja utakmice Zvezda je izjednačila. Zvezda Jupex, Bečej 10-10. Hoćemo li gledati produžetak? 2 puta po 3 minuta. Ćirković. Popović. Popović i gol! Jedanaest 10 za Bečej. Popović. Kako se izborio. U momentu kada je Crvena zvezda igrom u prelasku na presing u odbrani praktično potpuno bila zaustavila napad Bečeja. Bečej ništa zadnjih 3 minuta u napadu nije uradio. Ovaj izuzetno važan gol Dušana Popovića je na neki način, da kažem, srušio tu odbranu Crvene zvezde. Ostalo još minut do kraja i bit će jako uzbudljivo. Napad Zvezde, sjajno! Subotić! Velemajstorski. Najpre Popović, za Bečej sada Subotić. Kakav vaterpol! 57 sekundi do kraja utakmice. Zvezda Bečej 11-11. Peti gol Vase Subotića. Na listi strelaca ubedljivo. Vasa Subotić i Rade Berbakov po 5 pogodaka. 45 sekundi do kraja utakmice. Čini se ko sad dođe u vojstvo da će slaviti. 15 sekundi za ovaj napad Bečejaca. 35 sekundi do kraja utakmice. Nerešeno. Zvezda Bečej 11-11. Davidjani, Ćirković. Još 9 sekundi za napad Bečeja.
Popović, još 7 sekundi. Ćirković, Popović, još 5 sekundi. I evo se na šansi za Rodića. Još 1 sekunda za ovaj napad. Lopta za Zvezdu. 23 sekunde do kraja utakmice. 23 sekunde do kraja utakmice. Zvezda u napadu. Sada je već 15 sekundi do kraja. Nerešeno je. 11:11. Da li će biti odlučen finalista play-offa? Zvezda u napadu. Jelenić čeka loptu. Još 8 sekundi. Jelenić. 12:11 za Zvezdu. Viktor Jelenić. 5 sekundi pre kraja. 5 sekundi pre kraja, zlatni gol Viktora Jelenića. U ovim posljednjim trenucima, za posljednjih minut i 10 sekundi od kada je Bečej došao u vodstvo od 11:10, mislim da je sada praktično utakmica završena. Zvezda je pobedila, ušla u finale i da je odlučilo veliko iskustvo igrača Crvene zvezde, jer posljednji napad Bečej ga praktično nije ni odigrao, nije došao u šansu da dobije isključenje ili nešto. Vujasinović je odlično blokirao Popovića, a Jelenić s ovim pogodkom je praktično odlučio utakmicu. Dakle, treba se odigra još tih 5 sekundi. Crvena zvezda vodi protiv Bečeja sa 12:11. Šut sa centra. Odbijena je lopta, dakle okrenut na kraj. Prvi finalista play-offa u vaterpolu je Crvena zvezda koja je pobedila Bečej sa 12:11.